Dakle, drage Hrvatice i Hrvati i ostali građani Republike Hrvatske, dobra večer. Sinoć oko 22 sata po srednjem europskom vremenu dogodio se jedan omanji incident na području Republike Hrvatske. Naime, o čemu se radi? Uragan Jovanka koji je prodirao sa jugoistočne strane preko Bosne i Hercegovine u selima Čatići, Dobrnje i Seoce pokupio je nekoliko stotina tona kravljeg i ovčjeg izmeta i tako prešavši hrvatsku granicu isresao sav svoj teret kod jezera Grudnjak. Policija, vatrogasci i ostale interventne službe odmah su priskočile u pomoć, ali i međunarodna arbitraža koja je zahtijevala da se sav taj izmet izruči Haškom tribunalu, da se izvrši obdukcija, da se vidi radi li se možda o kakvoj ptičjoj, odnosno kravljoj ili kozjoj ili ovčjoj gripi. Momci tu svaka im čast radi do 6 sati ujutro, kada je konvoj natovaren sa 15 šlepera natovarenih kravljeg izmeta krenuo ka Kraljevini Nizozemskoj. Međutim, manji problem su se već javili na mađarskoj granici, gdje su nas ta društva zaštitu životinja, gnojiva zaustavili i rekli su točno ovako, to đubre neće proći kroz Mađarsku. Poslali smo najbolji pregovarački tim, međutim nije uspjelo. Onda smo dali 100 kuna i konvoj je krenuo dalje. Kako nam upravo sada javljaju, prvi šleper je pregledan, pronađeno je samo nisko raslinje i slama, dakle nema govora o nekakvoj kravljoj ili može biti ovčjoj gripi. Nalazi su sada negativni. Ako nalazi budu pozitivni, onda ćemo morati mirnim Dejtonskim sporazumom iz 1995. godine eutanizirati sve Srbe na području Republike Hrvatske. Da se ne bi epidemija ili može biti pandemija širila na ostale Hrvate. Ako se ustanovi da su nalazi negativni, mi ćemo to donirati Kraljevini Nizozemskoj, te izmete, jer će oni to iskoristiti kao proizvod, kao sirovinu za proizvodnju, dakle, opojnih droga koje će oni poslije prodavati i možda ih biti Hrvatima. Odmah danas, pošto smo ručali, Slovenci su uputili hitan apel za izručenje hrvatskog galeba, koji je navodno izvršio fiziološku potrebu nad Ljubljanom. Očevidci tvrde da ne samo da je izvršio fiziološku potrebu, jer da se i posrao po Republici Sloveniji, što bi s obzirom na današnje okolnosti moglo imati veliko katastrofalne mjere. Moramo vam kazati da je istraga u tijeku i da se očekuje se rasplet tog događaja. Dakle, u nadi da će nam uragan Srebrenka, koji za par dana stiže u Republici Hrvatskoj, donijeti nešto ljepše u Republici Hrvatskoj, srdačno vas pozdravlja predsjednik Hrvatske stranke prava, magistar Anto Đapić.